mutsima. Niyo mpamvu nashima ko Imana yadukijije. Niyo mpamvu nashima ko Imana yadukijije. Haleluya. Fati mwocumba ariko umuntu ucumba namubonye muno. Namubonye niyo mpamvu amashinga yazamutse muri je. Umuntu nasanze umutsima ngo ahaya hakura. Paka ugasima nk'umugabo. Ari muno namubonye. Namubonye ari muno. Taza kureka kuwandagare asa kurabisi nesaye bitaro koreka twageze tujye uyu waca akayanga shogiye niho yaragikira agatinya kujya ibintu bikomeye ngo bitamugirira nabi mu nda akayanga tudashoboye guca akawunga tayo twari dushoboye guca ariko ndashima Imana ko ubunyine no kwega kudufuka tubiri twifumuzo cyangwa dutanga utwo shaka guhaha twose no twege Mani bihere gucuba Nyambabazi uwo mugore mberetse iwe baramukaze bari baragiye hanze mbere iwe cyo gihe kera yari afite ubushobozi bwo guhaha tubiri cyangwa dutatu kagenda akamubwira ngo Nyambaba maze gucumba abana maze kubagaburira ariko sifite icyo ngaburira umugabo ngire gute akandayira igikombe kagaburira umugabo Mande muhumugisha yageze musaba ifu n'akazi rimwe kayimusaba na kabiri kayimusaba na gatatu iyi ngari gashira ukwezi kugashira Mande muheze umugisha nganire naze hano turashima Imana iduhaye umugoroba mwiza nk'uyu Imana ihabwa icubahiro ndashima Imana kuba bashije kwitaba mu by'ukuri hari umuruho abantu baraye hano bararushe ariko mwasubiye muri igora muragaruka kugira ngo twumve icyo Imana yashatse twumva muri no mugoroba Imana ibaheze umugisha mwanya ni muto nkuko babivuze ariko nta gihuzu uba munini hari umunsi mwari mwumva duterana ngo bavuge ngo umwanya ngo ni munini ngo urarambuye tabyo ni ibice nyine bizorambuka tugeze mu ijuru reka nganira ririmbe ngo ishimwe n'iryo mwambaro w'Imana iyo ndirimbo muri no minsi imereye nabi sindi mu kumenya ikintu ishakaho imereye nabi cyane none naririmbe oya kirandusha imbaraga nyine ikagira irashoboye hari abantu baza bavuga ngo ubwenge burashize mukabapinga ariko buza bushira nta kintu uravuga kubera umunezero ngo nushike muhira nawe wicuza nari nabaye gute kujya ubwenge bwari bwashize hari aho buza bushira kabisa ariko hari iby'Imana yakoze Imana ihabwa icubahiro nababwiye yuko abatekereje iyi Thanksgiving bariko bashima ko Imana yabakijije inzara niko nababwiye natekereje ukuntu Imana yadukijije inzara tekereza tese Patrick yoba siko hari igihe inzara yigeze kutujya yumva ko arije wowe mvugo twabwira mbabwira ukuntu inzara yaturiye ariko mbona nta gitabo turandika wenda ngo yahuye naco muri bibliothèque cyangwa handi hantu ngo agisoma bimenye hahari ariko Imana yadukijije inzara ihabwa icubahiro
abantu bashitse mu nkambi 2007 abanyamusasa muzamura amaboko. Sinzi wenda mwe ntayo yabakijije. Shimwe ni wo mwambaro w'Imana. Yes. Ishimwe ryaje siryo dusoza ishimwe ryawe n'ubwiryaremwe byose bitagushima mwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe ryo buturo bwawe mwami Imana niryo mwambaro wawe uhoraho niryo buturo bwawe. Majwi ya Saraye turarusha. Muri 2 twebwe turiya 2:7. Ndashima Imana yadukijije inzara. Nico uno mukutano wateraniye. Ego gushima kuri ibintu byinshi, ariko thanksgiving no gushima Imana yadukijije inzara. Narabasobanuriye abari bahari ikisobanura. Mwumvise ko nagarutse cyane ku nzara. Nico cyatumye umunsi uba. 26 November no gushima ko Imana yadukijije inzara. Cyakabiri no gushima Imana ko yaduhaye tukororoka. Ntimuzi ko abanyesiraheli mu Kiputo hageze igihe baje kororoka bakaniga abana. Ariko twe nta mwana wacu baraniga zapfa uko hageze. Tuzamura amaboko tuyibukije. Hallelujah. Hallelujah. Mana ishimwe yakoze izo zose titwabirondora ngo tubimare, ariko Imana yadukijije inzara ntabwo icubahiro. Musasaro n'ikindi yadukijije imbaraga se. Muraseka kuko ntazo muzi mwebwe ntizabariye. Demiseti Musasa bageze bubaka ibitanda hano hari plafo, akaba ariho dushira igitanda kugira ngo duhunge imbaraga se. Nta bantu babiryamyeho bari hano. Kubaka igitanda nk'aha hari plafo kugira ngo imbaraga zisimbirika gusingira hari nukuri zoba yavunditse cyangwa yarusha. Hasa kureka wandagare hasa kuramisi esaye itarondoreka. Kubaka igitanda ukagishiraho urwego ugatera ukasha kuryama hariya muri plafo wayihunga imbaraga se. Niko kitwa wayihunga imbaraga se. Ariko ubu nyine uri mu kuryama kuri Dodoma ya 6x6. Ushaka uracurika, ushaka urashinga, uko ushaka ni kuryama. Ushima Imana. Hari Imana yakoze. Wowe uzusuzugura kumva ko nta cyabaye. Uyu mugoroba natekereje gukomeza bya bindi nasigajeho nijoro. Nababwiye imbogamizi 2 space ravyo tuzita ikihajya. Inzitizi 2. Natekereje kubabwira izindi 2 zasigaye. Imwe mu zasigaye iravuga ngo nukumva ko ibyabaye bwari uburenganzira bwawe. Nukumva ko Imana yakoze ari uburenganzira bwawe. Nukumva ko uhawe ujyama ku matera nziza ari ukubera ko washatse ifaranga. Nukumva ko impamvu wasohotse ibitaro ari ukubera ko wari ufite ifaranga zo kwivuza. Nukuri hari abari bazifite bapfuye. Mana ibihere gucura. Ibintu mukumva ko ari uburenganzira bwawe. Uzamura ishimwe ry'Imana. Ya. Yoho. Hasa kureka wandagare hasa kuramisi esaye itarondoreka. Atari uburenganzira bwawe kubukiriho uno munsi. Wumva ko bitari biri mu burenganzira bwawe. Ndanezerewe muri no mugoroba. Wumve ko bitari
kwari uburenganzira bwawe, ahubwo hari imbaraga Imana yashoye nyinshi cyane kugira ngo ubumeze ukomeze. Turuzi Museve tubona kuri kumbago, jewe nkuzi neza uhaye ejo bundi, ariko nubwo uri kumbago hari icyo Imana yakoze, ishimwe riracyahari. Ureke kumva ko niba uyu munsi ubera wambaye neza, ureke kumva ko ari uburenganzira bwawe. Nimba uyu munsi wambaye ukabera, wumve ko hari n'ishimwe ry'Imana. Niba uyu munsi wajya ugahaga, wumve ko hari n'ishimwe ry'Imana. Jewe nukuri sinageze numva navuga ubuhamya, ariko uyu munsi bwanjemo kubera umuntu nabonye wakoze ikintu. Imana ihererwe icyubahiro. Haleluya. Niba mubona hari ukuntu umuntu azayumva ukumva ubwenge burashize, kumva umunezero w'Imana urakurenza, nuko hari ibyo Imana yakoze utokwibagirwa. Ndashobora kuba arije umugore w'umunyamurenge wasabiye umugabo umutsima. Niyo mpamvu nashima ko Imana yadukijije. Niyo mpamvu nashima ko Imana yadukijije. Haleluya. Nzi mwocumba ariko umuntu ucumba namubonye, niyo mpamvu amashinga yazamutse muri je. Umuntu nasanze umutsima ngo ahaye ahakura paka ugasima nk'umugabo ari muno, namubonye ari muno. taza kureka kuwandagare asa kurambisi nesaye bitaro goreka itaro goreka. Hari Imana yakoze imitima yacu itazibagirwa. Uyu munsi simbabwira rimwe, Nehemiya yanditse yavuze ngo ndababwira uburyo ukuboko kw'Imana kwangiriye neza. Simvuga Nehemiya, ndababwira uburyo ukunda ukuboko kw'Imana kwangiriye neza. Simbabwira uburyo ukuboko kw'Imana kwangiriye Nehemiya neza, ndababwira uburyo ukuboko kw'Imana jewe kwangiriye neza, kandi ndabirekonesa hari icyo Imana yakoze. Haleluya. Kuva nabaho n'ubwa mbere ngiye gutanga ubuhamya, ariko uyu munsi byanjemo kubera ko ari umunsi wa Thanksgiving. Shima Imana ko yadukijije inzara. Sishima Imana yakijije bariya bantu inzara babishimye. Ntabwo sibo mvuga, ndavuga Imana yakijije urugo kwa Kofi inzara. Nimba mubona dusa neza none, uhaye ureba ukabona dusa neza, hari igihe twasanze umutsima wo kujya. Nyamba bahaguruka ndamuvuga uwampaye. Haleluya. Mani Yesu no mugoro namubonye numva ubwenge burashize. Tekereza ukuntu utahuye nawe yindi minsi, ariko tugahura umunsi twaje gushima ko Imana yadukijije inzara. Haleluya. Yes. Muzamwumva ko yashatse ari hagikira bijyaza ababwira yagwaye. Imana imaze kumuhindurira uburakoko azabibabwira. Hanyuma icyo gihe twari ndabibabwira neza. Hanyuma niba hariho umuntu ugifite inzara, Imana yimukize muri uyu mugoroba, abaye atari muri aya materaniro azobirebere kuri social media avuga ngo hari abantu Imana yakishije inzara, naje uyu munsi yoyikiza. Cyo gihe mu nkambi twese murabizi twageze tujya Nyarufu, ndetse yaje guhinduka nyuma tuyita ngo ni Akagera. Cyo gihe haje ivuye ahantu ngo ni Kagera, sinzi yaje za Tanzania, iyo yari isa neza gusumba iyo Nyarufu twageze tujya. Uyu wacu akayanga, cyo gihe niho yaragikira agatinya kujya ibintu bikomeye ngo bitamugirira nabi mu nda akayanga. Tudashoboye guca akawunga
tayo twari dushoboye guca ariko ndashima Imana ko ubu nyine ni ukwege kudupfuko tubiri tw'ifumuzo cyangwa dutanu utwo ushaka guhaha twose ni utwenge Imana ibihere gucuba Nyambabazi uwo mugore mberetse iwe baramukaze bari baragiye hanze mbere iwe icyo gihe kera yari afite ubushobozi bwo guhaha tubiri cyangwa dutatu kagenda akamubwira ngo Nyambaba maze gucumba abana maze kubagaburira ariko sifite icyo ngaburira umugabo ngire gute akandahira igikombe cye kagaburira umugabo Imana imuha umugisha yageze amusaba ifu n'akazi rimwe kayimusaba na kabiri kayimusaba na gatatu iyi ngari igashira ukwezi kugashira Imana imuheze umugisha twavuze ngo nimba ari Imana tuyishimire nimba ari n'abantu batugiriye neza muri iki gikorano wibuka bakugiriye neza ubashimire Imana yatugiriye neza byesire turabizi ariko nimba hari n'umuntu wakugiriye neza uyu mugoroba umwibuka umushimire uyu mugoroba umwibuka umushimire nimba uyu munsi uhaye ujya ugahaga wibuka abatumye ibyo urahaga ubashimire nimba uyu munsi wambaye ukabera wibuka bakwambitse ubashimire nimba uyu munsi ufite uko umeze wibuka babigizemo uruhare ubashimire ariko wabanje gushima Imana ihabwa icyubahiro bavuga ngo ikigira kabiri ni ugushima Imana ko yatworoye ko yatugize benshi iratugwiza icyo nacyo gifitemo ubuhamya mu kwezi kwa mbere kwa 2020 abaganga barambwiye ngo nagiye muri menopause nari mfite 24 naragiye muri Rwakarede umuganga arampima arambwira ngo yohereje ngo igipimo kuzogaruka nyuma y'amayingabiri usuye kugitora arambwira ngo wagiye muri menopause ntibikunda ko wakongera gusaba ndamubwira ngo umugabo ubaye gute mfite 24 ngo naciye gute sigurira ukuntu noco arambwira ngo wa mugore wumva kubwira jewe kubwira ivyo ibipimo vyambwiye ngo waraciye ibindi ndongeraho namba commentaire itaha yarabimbwiye hamushira amayingabiri ndasaba zara umuhungu wanje ko ndashima Imana yatworoye ndashima Imana yaduhaye abana tukaba dukikiye nyuma y'uwo navyaye n'uwundi mfite umwana w'umwaka n'amezi 5